Yes, reka nongere ngusuzire nkwifuriza kugubwa neza. Uracyari kumwe n'inyungura amagambo official, uracyari kumwe n'isoko y'amakuru yizewe kandi acukumbuye, afite aho ava kandi hizewe cyane. Ngo hayikaze rero none muri aya makuru atugeraho avuga ko aha muri teritwari ya Nyiragongo abantu 7 bishwe, abandi 4 barakomereka mu mirwano iri gusakiranya FARDC ndetse na Wazalendo ahitwa muri Rusayo. Baravuga ko rero byibura abantu 4 bakomerekejwe mu gihe 7 bapfuye. N'umuriro rero uri kwaka hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'itsinda ry'abawazalendo bafatanyije. Nkuko bitangazwa rero ngibi byabereye mu mudugudu wa Rukorwa muri Rusayo, gurupomo ya Rusayo ni muri Nyiragongo teritwari rero. Nkuko bivugwa na societe civile, biravuga ko iyi mirwano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo ngo byabaye rero mu buryo budasobanutse. Baravuga bati it remains in an unclear strategy, nkuko ngo ariko byateje ikibazo gikomeye mu baturage. Biravugwa ko rero abatuye aho byabereye bari kubona ko hari kubanga ibintu ibyo bita chaos, ni nk'isanganya z'umuriro uri kugomeza kuraswa w'imbunda, bigatuma abantu benshi bimuka bagahunga ingo zabo. Abakomeretse cyane n'abasivile bakaba rero bajyanywe ku bitaro nyine byaho ngaho mu duce dutandukanye, ariko ni bibazo nyine baragowe. Umuyobozi wa societe civile n'umunyamabanga wa societe civile muri Nyiragongo yagaragaje agahinda rwose gakomeye katewe n'icyo gikorwa cyabayeho, kuko avuga ko nyine ngo bari kugerageza kongeramwo imbaraga, gushyiramo imbaraga, bongera imbaraga mu kugarura amahoro. Yavuze ati turababaye cyane, ati we are so sorry to see this kind of action continues to tarnish the image of DRC. Yavuze ati tubabajwe cyane no kubona ibikorwa nk'ibi bya kinyamaswa bikomeza gushyira mu gahinda, gushyira mu kababaro, gushyira mu byago ishusho ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati none rero ibi byabaye nyuma kandi ubundi bwicanyi bukomeje kubera muri iyi teritwari ya Nyiragongo, akandi karengane kari kuhabera hagati y'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'inzego z'ubutegetsi, aho bari gukomeza bongeramo umuriro, bikaba biri kubangamira rero, biri kugira ingaruka zikomeye ku baturage muri kariya gace. Biravugwa ko rero ari ibintu bidasanzwe, ngo birasabwa by'umwihariko byihutirwa ko abantu bamburwa imbunda, abantu bijanditse mu bwicanyi, abantu bizanditse mu bikorwa bya gisirikare, ngo birasabwa ko bamburwa imbunda byihuse cyane, hanyuma hagashyirwaho strategy cyangwa se ingamba zihariye zo gucungira umutekano abaturage, cyane cyane abasivile. Ngo nibibazo rero societe civile irahamagarira leta kugira ikintu ikora cyihuse kigabanya cyangwa se gikumira iyi mirwano ikomeje gusakiranya izi mpande zombi. Biravuga ko rero ngo ibi byose byakozwe n'ingabo za gisirikare, ariko ngo hari ukuntu zitari kumvikana na Wazalendo, bamwe biyise nyine ngo nabakundi igihugu. Hari indi nkuru rero nayo yakababaro iri kuvugirwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hariya ku kibuga cy'umurwano rwose Igoma hirya hangaha. Biravugwa ko abagore 2 bari bahunze ingo zabo bishwe muri iri joro ryahise muri Lac-Vert district mu karere ka Lac-Vert. Biravuga ko rero abagore 2 abishwe muri iri joro rishyira kuwa kabiri ku itariki 24 ngo bishwe n'umugabo ufite imbunda utamenyekanye. Baravuga ko ngo abishwe
cyangwa abarashwe ari Aline Mwinja Furaha ufite imyaka 38 ndetse na Furaha Rebecca w'imyaka 35 baturuka muri Lego bakaba bari baje rero barimo aho ngaho hari abantu bimuwe cyangwa bakuwe mu byabo n'intambara muri site yitwa Lego Displaced Person Site iri muri block aho bari muri block rero 118 nkuko bivugwa no muyobozi wa Lac Vert akarere ka Lac Vert yitwa Dedesi Mitima yavuze ati kuva nka saa 9 zo mu rukerera hongeye kubaho ikibazo muri Lego hongeye kuba ibibazo Bafundi Mamboleo Alfredi n'abana abe n'umwana witwa Genovique Bafundi nabo bakomerekejwe n'amasasu cyane ku mavi ngo abo bose rero izi nzirakarengane zajyanywe ku bitaro ngubu bameze neza bari kugenda boroherwa ati muri aka kanya abamaze gupfa ni 2 n'abandi 2 bakomeretse nkuko bitangazwa n'uyu muyobozi w'aka karere ka Lac Vert nibibazo ntago byoroshye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravuga impfu burahutambutse burahutereye akajisho hose urahasanga impfu n'inkomere nibibazo rero niba ufite abantu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo singuku uyu mutima kuko buriya Imana niyirinda Uwiteka niwo utigenera iminsi tuzamara ni uduha kuramba no kuramuka ariko basengere Nyagasani abarinde kuko ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni bibazo cyane nubwo rero ubungubu bitoroshye baravuga ko hakomeje kuba umutekano muke ndetse n'urungabangabo aho hasabwa ko ngo habaho igisubizo cyihuse gitanzwe na polisi ndetse n'inzego za gisirikare zo muri province ya Nord Kivu cyangwa se province of North Kivu cyangwa se mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva muri 2024 umwaka ugitangira abaturanyi b'uyu mujyi wa Goma bagiye bahura n'ibibazo byinshi bitezwa n'abantu bitwaje imbunda bamaze kuvuga ko bakomerekeje benshi abandi baricwa intambara zabo zagize ingaruka ku bantu benshi kuba ibingibi rero byarangira uyu mutekano muke kuba washyirwaho akadomo ngo abasirikare bari bagerageje gukora operation zitandukanye nk'iyo bise Safisha mujyi wa Goma aho byarangiye abarenga 600 b'abanyabyaha bafashwe muri iyo operation nkuko bitangazwa na guverineri w'ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru nuko nguko rero byifashe murumva ko ntabwo byoroshye ariko kandi ngo hari amasezerano yasinywe hagati ya leta y'Ubuyapani ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ayo masezerano rero yasinywe bakakanya sinakubwira ngo hari mwiki ariko na amasezerano rwose yasinywe na Ogawa Hidetoshi no mu Yapani yasinyana rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu ni ambasaderi w'Ubuyapani witwa Ogawa Hidetoshi yasinyanye rero ku ruhande rwa Kongo hari witwa Marshal Amatadi muri Kongo rero Centrale yes nuko nguko rero ngo bimeze ndibutsa ko indege yagombaga kujyana Tshisekedi mu duce dutandukanye yaragiye gusura ejo byari byanze rero kwimanuka ihera mu kirere kubera imvura ihita isubirayo uyu munsi ngo nibwo biteganyije ko asubira gusura uduce dutandukanye yagombaga gusura ariko nanone ngo hari inama yabaye
mu cyumweru gishize yabereye Addis Abeba ihuza Moise Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse na Joseph Kabila uyu wahoze ayobora Kongo. Ngo hari ibiganiro rero bagiranye bishobora guteza inkeke kuri Tshisekedi n'ingoma ye. Ubwo ntituramenya ngo baganiriye iki, ariko nibiboneka turaza kugenda tubibatangariza. Dusubiye muri Mozambique rero ni ibibazo ubu ngubu nyuma yuko batangaje ko Daniel Chapwe, urukiko rwose rushinzwe kurengera itegeko nshinga, rumaze gutangaza ko Daniel Chapwe bidasubirwaho ari we watsindiye kuyobora Mozambique. Ku munsi w'ejo rero hongeye kwaduka imyigaragambyo, abantu binubira icyo cyemezo. Ubu ngubu nta uzi ngo bizarangira bite, ariko kandi nyine ni ibibazo byo kandi bibaye ni mu gihe muri icyo gihugu rero cya Mozambique rwose habaye insanganya y'imvura nyinshi ndetse n'intuze n'inkubi y'umuyaga byangije inzu zirenga ibihumbi 110, bigira ingaruka ku barenga ibihumbi 500 rwose. Ni inkubi rero y'umuyaga yiswe Chido, ikaba rwose yahitanye abantu benshi mu gihe bari mu ntambara, mu gihe bari mu makimbirane, n'ikirere ntikiboroheye. Intara yibasiwe cyane rero ngo ni ya Cabo Delgado. Amakuru ari guturuka muri UNICEF ikabivuga ko abana benshi bari batuye muri ako gace bari mu buzima babaje cyane buteye agahinda kubera ko nta mazu yo kubamo. Urumva ko nabo gusengerwa, dukomeze tubasengere, ariko nanjye nkandira subscribe hanyuma usengere kugira ngo Inyungura Amagambo Official ikomeze itere imbere. Uwiteka akurinde, akomeze abane nawe, anaguhe umutima mwiza wo kuma subscribe, like, share na comment, hanyuma dukomeze twibanire.